sem levo, tudi Viler, Salalih pa ne da žoge. Kostman se je izkazal. Tavares se gradi, Bajde, pa potem Salalih, Tora brani, Salalih, Ibrahimi, še enkrat Salalih, Tavares in brani Kostman. V sredini. Še vedno Bajde za Salaliha in brani Kostman, ki ne prekinjajo akcije Maribora. Filipović je pri strelu, Filipović brani.